Ginongshong Diamadan Hapok Kalama jangka Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association hakish potrek menaitung arajar arpun riau. Kilalektur Shok Office jangka Shillong Municipal Board ban pendra me kajing lak don bor bat kajing bambura me kendon an deki bor peniyai. Kajing dawa ke bahak matam jangka association ke dibantung bat shna no mardor ya ke town vending committee ke Bapura bat ke berhenti lingbak election ke Bakoi. General Secretary ke Association Uba S Thaba udah penpau bagi komiti ke badan mata kena tangka Provisional Town Vending Committee. Kabaga samoi terekam jangka kat kungkaan kala di bankot apok sisnem. Daik sorkar kaya ai bor ban ya kena ke Provisional Town Vending Committee bencem kirai ke bakia. Kebalong gajing pen kenya kaan. Kirai ke bedai biginong dia madan kimlong ke berhenti namar gajing pen bet kirai kalong tang nawe ubreu hak komiti. Temdeshe mekarai langjong baro. Kani kejing bamburam mikrokom terekam kalau penlong ginong dia madan ban mi ba sesurok namar kaan kabatai syai ba amla ban cupendo lane perkeria ginong dia madan na kijaka klem kilat lenti ke babiang. Uba thaba ula penpau kejing artatin ru ya kejing pensam ya ki certificate of vending haba kijaka ban bo ginong dia madan kimpat biang satya. Namar kata kena ke association kedawa community bagi sorkar kentung mardor ya ke town vending committee ke Bapura leng bagi election ke Bakoj kenang bagi kamberok ke bedai bat ke bahak kemiat joginong demadan kila baniat bet ya renti bat klem desa siliang nuru. Ka professional town vending committee nga kharai tang sisnem kala valid kala dai ban kut no te hanrei hangni mentang yawan ban dawa ya kata ka full fledged jong ka town vending committee namar balai ki rai hang tai nga I kumba kajing yakran jongi kumki town vending committee member hang tai ha ka bakut nga I kumba kim yashim kulum lam ya karai jong baro kila yashim bet tang uai ubreu ubadai bahe tam jong katai ka professional town vending committee but ki kalong bean but kalong bamburam shu ya ka professional town vending committee ka baladon nata ka daw ki mi madan kini kipat ba namar balai ka baningkong katay ka yodu katay ka yow maulong katay ka mot pran ter baro khot katay ka yow ka bala bun snem ka baladon daki post snem nadu andai thai ka bala tip kum kita ki heritage market ki natural market bat ka an ka batai shai ba phimla ban pendu itu ki yo ni so thu ka an ka don tama ka dai betang ban syia trai kamlem ban ye penbet haba ki jaka na manta ki jong ki nong di madan empat biang te manta pin ICOV fimut ban let berat syai ban syu batai no ka nuksa jong ka laj khra haga por bangi ya kran halor ka laj khra terengkat bat kisnong ki tharo ngila deblet ban le inspection ni kita ki jaka na manta jong kiniki nong di madan hanrei watla kata bakam pat biang makanarang yong tom nilai ba ngiro ngimdai ki breu ki bayami ban ong banya penklumar snong rengiami ba ngini trai kamlem bar ki breu jong ka sorkar bar ka an andala ya ladang ngimpat hun makanarang yong to ngini persang laka persang hanrei hadin katu kan ni pat ya katai ka jakaru kila syurahi maki ba ngila di notify ya kani ka jaka kamdai syu ka jaka di madan te kalong ke ka ba yat laj bat kaba pendu jingkerman bat kaba pensosi yo pat ba teman tanda ya kran halor ka MTC ro ha ka por bang ya kran ki jong kalany MTC tengila ya kran syai baki jat yo ki pair nado ka GS road nado ka laj mkhra nado ka yodo kadai ka yo kidan ki yo di jor kidan ki yo di marpot kidan ki baklem dai ki marpot hanrei dapat menta padam tang ban syu pendep kam ban syu ong ban ya khniat lut ban syu khle jak tung lut hang tu em kam ilong te kumta hi kabaya dai baki MTC ro ha kapor bang ya kran baki ong bakin ya shift shapo SMB parking lot tengi ong to ngin ya kran bar haga committee ro ngilai kran ngi ong ba katai kamlong ka jaka ba di jan to ngin ya penken ria no ya kini ki ba di bam hanrei haga por ba ICOV pat menta certificate of vending wat ekinong di jan ro klem daya kran haka committee la syurai be nang ni na municipal office ban thep 10 kalong ka ba ka bakim buram wat ya ka committee ka baladon te menta hang ni ngi dawa baki di ban pentrai kam no ya kata ka full fledged town vending committee
kabadon daka deban ler ka election krang ba kakam ka jam kabayade bat ki kam dia maran kan numdon ka jingya sha liang bat kan yad bet sangat ta